manuka vuba, manuka petit. Ntambwa yihagarika ukaba rishaka duracyari umwana amamwe muhome. Yagiye ngo nanyi iki? Ariko papa nyine uravuze ngo ndimbwa? Nyine uburyo bimeze. Ngo ndi nkoko nteye amagi. Oya nyine papa. Imbwa ninde? Nyine uburyo bimeze. Uravuze ngo imbwa ninde? Nsubira mu mbwira. Sobanurira. Ni papa uburyo nari nshatse kwivuga ni ukugira kugira ngo uryoshye umukino. Sibyo? Uryohere n'abari kure. Niko babigeze ku kiryoshye umukino. Uryoshye umukino. Baba ngo kirizimwe kwemera kimwe kirizimwe Imana imwe Imana y'ubyeyi kwemera kimwe araririmba. Okay. Yeah. Badiga. Atese kumbe. Araririmba. Green yakubwiye bose uramuniga n'umwana mubi cyane. Yego shaka dogo nyagusoje kwirasa uburyo ejo naguhomye. Warankomye. Reka turebe niba ntuyimutse. Akora sasa. Mani mureke uriya muntu ugiye mu manyuri ibintu yankoreye. Genda ushaka uteza ibyago. Gusa polisi gufatanya umuda bavuga ko yikuye. Simwe mwayimaye. Twebwe twagoye imbunda. Ese nayitoye. Ese tuma nkurasira hano. Tukagira dema itebde Ongera ndebe. bite mwana wama sawa Ziko tagusubiza. Sumugeni se Ni munyereka ari umugera. Muzehe bigaragara ko ukunda abakobwa cyane nibyo cyangwa nago ari byo? Aho wibeshye ariko no wakubwira ko adakunda abakobwa yababeshye. Genda bakunda birenze no kurya. Nukuvuga rero ngo kunshobora kwabo nukumbeshya ngo barankunda. Mu gitondo nkabona ka message bango sheri how are you? Nanjye nkumva ngiye mu bicu nkumva nakunze. Ubundi rero ahantu hano waturangira ari amacumbi twakodesha ngo turaremo. Amacumbi? Amacumbi nyine twararamo hano hafi. Mushaka nk'ahantu hameze gute? Nyine ahantu hari inzu nini umuryango wararamo. Mukarara amajoro angahe? Ijoro rimwe ryonyine. Si 100 mwayishyura ra? Ikibazo se? Nta kibazo pe. Mwayishyura? Yaje. Umva soka. soka njye umwana ubundi mujyanye he ubundi ibyo bintu biri kwinjiza n'iki Sha soka ibindi nta bintu birimo. Twinjire mureke twinjire mbere. Twinjire mbere. Iki gipupe wasanga ari icy'umuntu heruka kuraramo. papa njye gipupe ari njye nakibagiwe muri salo Umwana uvuze ra? byashoboka Oya ntago yaba ariwe. Ahubwo iryo ni ijwi ry'umwana wanjye nari rikodinze muri telefone. None yibagiriye hano hanze nibyo riri kuvuga. Mbangira ngo nyine ngiye mpora mwiyibutsa kuko ntago dukunda kubonana nyine tu. uwo ni umwana muzima yewe usuraho n'ijwi rya mugenzi wanjye nariyobe Ntago ari muzima yewe. usara utamwumvisha Ako si uri kundusha ijwi ry'umwana wanjye njyewe. ata papa Ceceka. Ata patro kumutwereka inzu. Umwana nabonye kubagana nk'umurizo w'ihene. ese numva ko papa ari umuswa we ntago aramenya aho turi Iramas.
Kora subscribe kuri Afrimax TV. Kora subscribe. banza uvuge Afrimax TV. Afrimax TV. Aha, subscribe. Subscribe. No, wihuta. Yeah, kora subscribe kuri Afrimax TV. Kora subscribe. Kora subscribe kuri Max TV. Twebwe turi abakinnyi b'amafilime tugomba kuvuga indimi zose zishoboka. Nizo ngizo tujya tuzivuga gutyo kandi tunabivuga. Yes. Ariko bivuge neza muze kora subscribe kuri Afrimax TV. Kora subscribe kuri Max TV. Kora subscribe kuri Afrimax TV. Kuri reka. Ibyo ngibyo ni ibizungu kabisa. Ariko gerageza tuvuga boro no subscribe. Subscribe kuri Afrimax TV. Kora Subscribe kuri Afrimax TV. Kora subiramo numva. Kora subscribe kuri Afrimax. Kora subscribe kuri Max TV. Basivuga kora subscribe kuri Rainbow Pictures. Kora subscribe kuri Max TV. Kuri Rainbow Pictures. Rainbow Pictures. Landbox lekasha. Ukinyishe. Anan you even pen. We, ariye gutunga se. Ari. Boss, kare. Sasha, nturi gisaza. Sorry. Mva nkubwire. Nijye muri yanjye. Usakasa. Ureba abantu barimo, ure mubare w'abantu kugira ngo twinjire muri amahoro. Ese boss kucya n'ibyo isi. Uragenda ntago ugenda. Ndagenda ariko sinzi n'andi bugaruka. Boss, it's all right. Uvuze ngo iki? Kila kitu ni sawa kabisa. Nta muntu muri uru rugo. Okay, tugende. Arihirashe. Boss, ndeba nabi arigishwa ko waye umuntu ari gutangisha uburyo bakoresha imbunda akaba yirashe. Imbere tugende. Kuse boss, ungiye kuzirigiye cy'umuntu cyari kigeze. Surprise. Ariko murabizi, mureke tubajije bagira ngo twagiye. Sikora ibyo. Sha twigende menya nta wundi. Hapo. N'ubundi mwese tujye kuzana nabi babwiye. Muri ibigwari pe. Inyanyabwo. Mumurikire mwe nabibonye n'umutakirika. Nabibabwiye mwe muri ibigwari. Nabibabwiye. Abasa muzambwire meri ko mukunda. Ntago nge nteka umutwe mu nyama nanga hari nyama zugira no passer yantekeye umutwe ngasanga ari ufite urukunga afite umutwe wiwe ntago nawe ukase byibuze rero ukase aranawuteka atindi urumwe yawutekeye ngiye ndya maroti urumva babyumveho bari bose babyumve ngiye sinteka umutwe Nyakisofte biriya Ndayifite pasta ndayifite. ntago yayibura mutumishi wa Mungu mukozi w'Imana niyo mpamvu Nyakisofte Karame ni ukuri pastor wanje nubaha. dusomere mu isezerano rya kera mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 tumve ko Imana itubwira. Ni ukuri ko Imana pastor nta kibazo rwose. Tumve ijambo ry'Imana kuva ku mukozi wa Nyakso. Nta kibazo rwose. Haravuga ngo dusomere mu isezerano rya kera. haravuga ngo
aho hantu pasiteri yavuze ngo dusome aravuga ngo haravuga ngo Imana izamugisha Aburahamu nako ngo Yesu ararima Subscribe, like and share Afrimax TV and Afrimax Comedy. Hola. Nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba umwanya wawe ukayireba. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri Afrimax channel, YouTube channel, kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano. Turagushimiye cyane, reka twizere ko tuzakomeza kubana.